For yes, as more be a cover and for brother party TV. So yet na see you live our YouTube for comment for and as you bedin komo and that's why koye da foforo na semi trendy on social media so nene ye wo pani ba kopa e wo fie ha no prophet Kumchacha and I just ya twa ben no na for so ye miss cover girl e kan ho aye bedidi komo e wo ha na ye nyina ye nim semi trendy on TikTok app no eso e fa mekasa sofo osofo ene ne yire na for so ye ne ma e ho mo trendy ewo social media no eso oba ne bekasa bema no so bekasa e kwan fa so muku eyo mumma miensa ewo hono mo abofra no eye mofra no baako ababonte ababekasa mekire eye Elshaa no na Elshaa no nsema ode abanyina eye atete a no maame ne opapa de omo fm kwan ya ne nua ewa efa so to anana mo se do so nyina abofra no ede ababeto eye abonte so eye nuane a na yeye ede mo mu nyina kwan ya fa so ede niam bi frafra ede mo mu edi abofra ne hwe ya wontumi nti odwane frifie yenkwa eni enkoti abofra ne num sem kakra emra yekoba ya to aso ede amawo na mu yetu na ba kono Desends oni Desends wa owie den na ye no o sini yefu ene ba ne sen no owie ani ka ye shoki o kan se ni yefu no god papa mo de no call hospital nti o wo fie sa nti den no mo de ma no Gary soaking ene owie oh fiwa baby I'm try videos no about TikTok no wuye omo ye ne den shots utu phone na utu kata otu gata oh hefa efie no inside an abonten now wa look at me die or lucky we share be a dime nti we hu na wo ye den na wo si otu from den na wo hu ye otu from or Elshaa wa shate sa na akola na ye den aden ode no ko she from no wu ye shate sa o shout na o ye den ode ni pie fifi yo eko baby a wo kase otu from from say Indonesia Coffee TV. Oh it's the free hono we hu onuane bio na we mbisa o maame ne o papa say ka she empesa wa Desends we feel David obisa say e wa when we feel na o hono na we nije David then na we nije we mami number just omo ma Johnson oh aden we need why Johnson na no mo de ma God papa Coffee TV. God from Johnson we ye den na hu say ono Johnson no Johnson oh hono Johnson God papa the Johnson family it's all Johnson na hu ye that mo ye evil soup or the family o Johnson good dem Johnson good dem Coffee TV. but what's but and all the mouse no na den na one kan che no that's me no yes pa she me ma no me the number pray nti no bebre she pa she me oh but come die me free
Mapupusa. Yes, you. Oh. Na papa ene umami omunum jot. John, and pass out of a green one. I got papa sat up a red one. Oh, okay. Na jot no omuma obida. Why na mao? God papa. Kofi Oh, the TV. mouse fire doing. So be. And she poop and mini push you. It's all no me. O train we see. Come. Oh. Na o say. O mommy evil soup. Yes, evil soup. Evil soup no the day no the year. Or the blender. That day no blending. Kofi TV. Toilet. Wine toilet. God papa and bestia. God papa, ni issue. I issue. No dear na yensu. One for baby. Kofi TV. Kofi TV. Only spill to spray the toilet hole. Inti omud kogu demo. Pale rubber. Oh, okay. What 3 pale? Pale, blue pale, and rubber. Okay. Inti omu pupu gumu anoma anything. Only blender. Kofi TV. One solution. Anyway, or this solution. Or far and go. Jane or the king. But the air one cool. Mete, I show my shoe. The whole soon. I don't know money can hear of you. No, say don't the meter. I say I send the prepaid. I said don't. Or say prepaid the santimu do meter. No more that is soon. Meter. Oh. Inti hono we need we need Maybe. na o catch o mama god papa ne empress say we need Debbie, we need. na o catch Debbie. oh We soon sound chemical. oh and then aduane ni fie ho Let you know feel home. na omo ma obi Debbie. na ada na wo so nko fe bi ndi Debbie obobo me. Papa better with you. god papa be there Better with you. ada wa catch us obi trout that pain And not to better with you. o catch us obi trout Kofi oh yeah TV. thing Kofi TV. ho na what area yifi na ada wo ho no na unware Happy New Year. unware ada na unware I say, Jared. why say God Papa. And us, the Jared, I say, enjoy Jared. mo nware santi na empress god papa say ma mo nware bi na wo senso apo ada wo senso No, I'm passing or 2 years soon. Yet 10 years is say and 2 years soon. na mo twi mo se do baby no se ma mo twi mo se bio oh wait there sorry And Tantan Medaya Masumha, a yummy yard, a sub happy, yummy young. oh Me too. don't worry asisia utimida edanyame asise utimida inti wo fifie no okrai god papa ni empress okay wudwane akọ ana do Manka.
Manko, we shot or opet manka me janiye. Manka. Nana omu he. Oh, Gano, what tani gani? No, or what any garden. Chat is Medachani. And a Johnny. Okay. It's Me Jenny and me chat over man, true. Me Jenny and me chat over me. with trousers. They're raw. Me And Jenny. how do Johnny? I see. It's say when you Yes. when you pa Yeah. and now person call papa mo be Debbie. You call help you. and call for castle Me would da. amen. Papa, Videos be about almost sure say we me would da. Papa, wood. Tap send kwantia ya fa so send sika free amanone eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni ha obia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wa bo Adepa TV e dia shem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge ebetimi abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon abusia for Elshaa nenum kasa ene akwakotie abano wuti abofra na num nsama onya abotre yie na wuti a wutumu sa abofra no baby a wafiri no ohuni se na ho ye bonsam gema kasa na baby a okopie mu nso de ahoto ewo ho odumfo bi na age abofra no asisia one no ete ukọ social media no so akofo comment o mo kan se police for emremu ewo ho na semwe yankasa beto social media so no Ghana ha sofo bebre na ye hu nso mo ababonten ababeka ho asem Miss Kabage wa Hassan Ebdin kankan sanso na Prophet Kumchacha wa haidie no akoye osofo penidie na wase ye bisa no de fa ho sasem we eye huhum asem asanso ye adwemu yare kakra ewo ho no mo Prophet Miss Akwaba ahofe ye dio so bibia boko de boko Prophet said ya meka ye no asem we ba social media so me sure say wahwehwe videos ni bi nnuane a omudi kasa omuka sene omu trendy wo social media so akoye odifo yi na ensem bi say aba na wase ya tweben na ye je eye nimdie kakra efri ho ebia ubenim eho ensem kakra obehu ewo ho idea bebre na eye Prophet then abeka ede afasa ensem we ya ekoso social media so afa warefo yim medase nyame hira obi a wohwe na ye ahwefo na yetiefo Ghana fo brochilefo onyame hira obi a sure miami ni asofo kese bako ye fle ni Jesus abrante o UK baby obi a nyame inhira no on say eniyama bi nsikwa eniyama bi nsikwa ena de ekoso ewo sofo no ne yele no entamu no enye honemu ade eye honhom ade on say most of asofo ni bebro wa on 90 yeah correct ana ebichin ana obi owa wote asole a na asole na wate no ebia members ni ma bebre sade wo pa na afia to no ne anante ne ye chinchin so beba akopɛ mi bi power bi na ode aba na ode aba ba be ye na sole na so ode aba be hye na sole no ase sade be ya asole no ebe peja ebe tumpon ene ade na da bia ya na me wasem bi osof Kumchacha me kasewe fufu aba wo mo no enumonyam wo mo chen anwa mo ana mo wo brofo bi amoka mo say brofo ekram kan say we want quality not quantity no correct that's it atamfo ni ewu se brofo na ekra clear edem se
ade ketekete a wo no ade pa ya na ye chi bebra enye papa no kre sa na sofo bebre na ye ena ba bi wo wa ye wo spirit bi wo wa woni ni bompu ni mpukura wo ba fi a wan hwa wo bewu ene ye wo spirit bi wo wa sa woni ni bompu ni mpu wan hwa wo ba fi a wo bebubu agu o mani mo sofo bi a okonante ye a wo chi ya memmo ni din wa ha a ni wo no koye tantan ba bia wonante ya wo koye edu obaye no spirit no eni ni diesie because obu spirit no amamre so ana mane so okay ama obewu no na no nyina chie ai ansa no owu ama woye na no chie Ghana ha amedu baby no okansam ansa na owu etino medisofo wache 34 years aye wurawura de adwuma yin asofo bebre nante enti we no enye kwa minchawa no ebetimi abase eye sofo idie ne yiri idie o sha sorry ase no de bibi na sha ase e na ba be wiamu sei ebetimi abase de why na nkasa ya na ebitumi de bibi sha ase sa open more crowd open nipa bebre ena opese yetene nka na oye miracles e de ebitumi de start ana bi won so a on firm start wodi nyame din na start na Paul kan bibi say mo de won mo start na fe mo de wona ma wi so di nyame din start ya that's a church no e kodanwa one say ejuma bi e wo wi ase bi a challenge so no kre unya so obeti asole a da bia Sunday members beba said the be I am piebo nipa beba e to the be a negative and positive okay but enu na sa we sofo a na wan hye wo so control spirit and free nyame afra wo na na ye wade sa asole na medano no asole ne kofom sa asole ne kofom a ye de piebo ne page asole no na yesu afre enyan kopom enya dru dabi Jeremiah 33 having telephone number from me here them majoso aka ho sama kase ana nipa bebre mpa enso hye senso reba na wapa ba so hweba na ba mu obu na waye basa na je sai say nyame na ofre na no kora no oni ho Bible so ka wo Psalm 34:19 say watri ni niama ne yedo so ni nyina mawurade je no Revelation 2:10 was you suro or how near mania or bronsam de mobatu nsohwem minyame meyiwo frem na mama won kwa betre James 1:12 insrane de otonebo ase won sohwem by omo won ni ntobo ase no no nam achinchin ebi ko Benin ebi ko Cote d'Ivoire ebi ko Chile ko India ni ade nyina on ko powers e dia baba ye da won se ade bi e wo wi ase bi aye wo hyehyɛ no kre ade ye wo e ho mra se wo hyehyɛ ade ye ho mra ne se wo ni so a na wo bu so a e no spirit ni to me torment wo ada se ye bebo dam ye bebu wagu o ye be sewo ye be torment wo am bi aka wo yele na e bi aka wo ma etimi ni abasa na tie etimi die me sof Kumchacha me hu no se papa no enye kwa wonante ye bra ordinary sorry ni besi wonante ye so ko pe bibia be hye ase enye beginning no edu baby no because ye ka say sorry man ko bi wo be kwa sorry on nipa 5 4 na na wo ho thank you say nipa 5 and 4 no ya na aye ne family ye say e bi amate asole na me wo members be 200 na me wo members be 150 na afi di ate aba be 4 and 5 and beba na me dey aye asole no eti me dey me no
me wa adwuma ni ma che onante ye okay osofo ye hu se eye wo ka se bema no onante ye na akwa wiamu sei no so eye bema ne maame babo nte kire se oba no oware no ne wife ya ye hu se oka ne hu e na amu oba ne ye bonso mo hu ni se ansa no oba bema na brabo mu tu bema ne fo ha se mo mfa eye oba we ono oba no oye club girl nti mo mfa eye sa oba no ba bema no antefo no kofa sa oba nti oba no kofa no no e na nya sa nsusuanso we o mabusua ne so eno wo ho but the me osofu Kumchacha meka no me say yen check me no me hu say enyo oba na obeka na ho nko no se waba ena di sensu na ba sa to da bi oba bi to me beka ho but wono so ye devil wono so beba life mo obesa niema yeah wono so beba life mo niema beji egu ana wo bi okudo so obi to me ne ye so nante yeah correct sa wo she program na se program no eye be ma ne nko na nya da bi e oba ne kan o mi enu nyina adenti na oba no ni be ma ne nyina nya program no so oba ba me life ana ono eba wo be sei me saka de mi kom ni konkom bi nja adenti na omu nyina no adenti no nyina this program no kom that on say say Martin e wo kana say wa ba me life wo be sei me eye me na wo be sei me na wo wade wo ho wo to say ya na ebra me ba wo hwe sesi program na wo ndem na oba ne be ma ni nyina na ewu oba ne be ma ni nyina wo program nem sabi tieti ye interview ni ade yakona adu tumu say sabi fache me oba ne nkoyie na be ma no so nkoyie etimidi ye de me sof Kumchacha me kan say on penya me ni pa bi a wo ye spiritualist a wo ye so powerful me de me susu a me hu na me susu a me susu ne say nantie bi koso eno 190 enya di sensu nsanso we aba prophet wo ka se o mo mpe eye osofo bi se o ye osofo betimi aboa ama je say akọ any program with God all things are possible. Luke 1:37 Matthew chapter 21 verse 22 say bibia baby sa ne bebo ho mpaye e wa urade di mu abagie die no nyame ebe me yaye so ati okay one say sabe Yesu baye no baby ayale fu oguo no enye Yesu ne tutu mrika kọ ho ayale fu oni mum ene chesi Yesu Mark chapter 5 verse 24 maami amoja tu ni fie du mi no sa nye Yesu ne kwohwehwe na kira kwan maami ni mom ne chesi Yesu so every man of God sa nye miss of Kumchacha ametiwo ya every man of God or ye genuine man of God is a powerful man of God bi ya sa on de ebusuafo ne de sofo ne ko no de oba ne kanwa bibie ni wiase nyame ntwenenye na prophet baby edu no we sure so mbema mo ho kwan se busuafo nkofa wo because yes wo ko hokrampo na ne epamo omo hu ne se ne omo live omo life no omo ye okay ti say ye ne ye okay omo hu ne se omo so omo ye okay one say sa to da bia obi kura to me yade bia ya na office ono amu no ye okay yade we bipolar yeah obi nya bipolar ya no no wan so ye okay o ana wunim minim pa and obi nya dementia ono wan so ye okay okay but wa chire no unim so onye okay and abem so onye okay sa to da bi asabe fachere bodamfo bi o wa machia bodamfo bi wo ba bi a wo twalo ali kwan mu a na wo bi nso twamo a na bodamfo na ka se wa bodam sabe ono nim so on bodam ono nim so bodam sa bodamfo na ka kire wo bi a ono bodam se wa bodam but ono gini wo di so bodam eti to da bi a de wo mun se ba bi aduo na I say disgrace ne ye more
na emma abusua ni mienu nyina wo ba ni be ma ne de no say tam we ene se so on bomoden say wo de on be fa baabi enya baabi bone empire mo kwan so na fe wo de on fam won say ye woni ema mienu o wa ye bom me da bia me kase ye osunsum de ye ene wo honam de ye eto wo de on fam empire mo kwan so a no wo de on fa ayi we mo kan simple won wa hwa adwe mu ni psychiatrist you know no memre mama nisi Prophet yamra eye ne ba ne so ansa na yakọ eye Miss Cover Girl so ne ba ne nsem a oka no utie bi na se nnuane bi a ye ma omo edi se bi agyanan nyina ye hono ye blende ni ache eye ngo ani je ne nyina de afra ne de amankwala no edi omasie omaku omoma mienu a omo ankasa omasie mofra no ofie ho but when de nyankopon na boa no ma abofra ne dwane ya okopie mu obabi a wakopie ya okasa ade na obeka ade afa because Ghana for police for umbrem Sunday the Ghana for can no correct because sabe say obi to me kum ne ba that was see ne ba a criminal offense no correct as a police for to me bam and manim ya na ba bia nipa bi susu said yes see mofra no that and on Ghana na ya de niam di agro no correct by we say me sure say ya bro chara ke bi aka police ya bamu de dada what ma say Matias that ka state nan kasa nso betumi abam see we state ya sabe bibi obi ye behavior bi say na enema bi nkoyi ya enema bi nkoyi ya Ghana akora yinfo adwuma no ya wo ayifo bi wo wa ye onwo adwuma so what ya say na onwo abam na owo tumi a help nipa eti nipa kum de wo ba enyo nko an ba untumi nkase so of Kumchacha ma wo benti ba ne ye media nti me bona di ma ya di makum di mapra di masiu na ma wie no eyi state ne dia eti di wo ne state ni mram na ba bia enkoda no wo no wo nchele ena sabe me hwe di obi sam ne kra de me de tanti no okay, me that say. I will say for baso anu a comment no wa sheme wo say comment ni bi ba mo koso na mo fa emra. Tap send e dwuma ko bia wo Europe, Canada, US. Wo send this car e de abaga na wo de fa mo account and say bank account. But what dey na ko Play Store and App Store na download the tap send app no. Wo download we be bisa so promo code and one so about the Part TV e de asha about the Part TV show we are. Wo first transaction wo Europe you bet €5. So Canada na say US nso a you bet $10 into ko so na use tap send app no. For do nyina e ho no mo efa emaye Miss Cover Girl e wa ha Miss and some ne ya bru bi so a since asem we started say a trendy wo social media no so na na ba bi akwakọ wie say Elshaa so ababonte e de nsem bi ababegu e ho no mo kwan ya ne nua eye ever bless e na afo so e wa e fa so ewu ye wa bra ye sie o mo na eye o kire kra e wa de ye sie no na kwala ne ekekam still ne de ne hye amnamu esie na kata na chi sisi ababi akoduru den abeka ede afam ma menchia hwefo na menchia TikTok ahwefo so nyina oni me ba ya adwen say asem we eba ye no me dwelling on the mental health and the spiritual aspects no me na ma video ni be to ho me ma woti as say way a shared psychosis and it has everything to do with spirituality. Me sama who said these people they are demonically possessed. Me de radi asefo akola na brabo. Radi wo botai mo bi biara wo asase we so. And then me ti akola no anu masem na sa hye me gidie mu kena mama te asese. Se erade won kunwa. Oti asefo me so ya na ebe no mo de ache me. Oti asefo ye kwa. Na erade so wo botai papa bi so ma wa nipa ntimi nka wo hyebre enhye akola ye nyuma sema atumi gidie mu ama mi tie asma chas na nyema bi a okaka kan ye so disgusting no na ama me ni age wo makumem okay me na metina ha na me ka ase nyame adwuma no eguguma wuduo bebre ye wo bi o ye reverend
ye wo prophets ene ye wo bi mu a sa adom mo woni nyina ba so mo de ne ye sunsum sem ene nye easy bofu djuma ho edo se nyankopon be fra as a reverend wasa adom wa honhom se fanante na kumo ka asem bi no ka se edu be bia sofofo ni bi chi no kre di ntina wo chi ebia ya friend as a reverend woni sunsum tumi a odi ye adwuma no woni bi into wo force no ho apeb na nya tumi nya sunsum a obi di na adwuma bre na wo suma sunsum na no som no de ko ente enne mi sie metime aka say eye mi timu ye me de cause me usa bofu dwuma de na wo wa dom na nankopon dom wa bofo no ma wa access to ahonhoma entoto ho ase cause ebi mu discard to mpe ebi mu nam minim sofo bi a o preach o ye di obeye na to me no oya me friend me ka say bia no ohun ade o hyenko back then na me ka say o hyenko until it got to mrebi me fra asem no ho ntoma kakra but wa wo temas no betemase o ka tell me say miss wonim baby a mekọ a menya sunsun baako so now dey na say o dey be a walk pastoral school near the what they was miss ni para. Now I'm saying, are you serious? You have a whole church like this, uni para. And to kaba, uni para. Apart from Hong Kong, DBM. And he couldn't even explain himself. And he was ready to pay money. Ah, obenya sunsun, obenya bofu obimpo ana. Ah, kasa yare we ntu anka. Na tu. Sa honhom no obia ne profession obia ne specialty ye honhom mo asayare ye honhom mo matakramagya okase MBA na bie ye honhom susu a ye kan say bia oboa wo ma wonya awo ogugumo ahodo. I need not to break it down here. And so sometimes it's a prophet say bia or sha mo fa baby a ma bleki am what say it has everything to do with that honhom sem na bia oba ye use na as a vessel say the sofo bitimi ware ne also aba bia ba so ne use ne na trap sofo no cause I do baby I have a problem with omo be incapacitated now in class 1 sofo bi o won say na me afre so that's all on go for she ne chimana o fele say o nani circulate bibia enu ti na nyankopon di inyan ba begu na ase won say on so say nyankopon adom ne tinimu a odi ye adwuma say na me afre na say nyankopon kro na san bo na busua ho ban enu na for the past you can say 3 days na ye can say no e ho na me gusu duale say imposter we sunsun juma be disciplined that's when knowledge nim de ne ba no e bi o should we asika ne ba no course e ba no so o papa ejuma wo betumi aye o se betumi aye wa charge no course who as a suffer there on fa so de ne say wo ye sunsun juma e bia me ma be fra o bia wo ye suffer papa o be Jesus me 2000 no ye on fa so do say o be disca na de be ya na fufu no on certain discipline man ho na de bi ogun krofo adwuma so na ni free ne yere so na ni free ne maso mi ken e bia ne ba bi o ka say hey kona your spiritual ba e wo honhom adwuma mu bia e wo say ne mere time do say bia ni kunu mi ken ni kunu say bia your ba ne adom na ba ne so a e wo say ne ni kunu wa bia ken bia ono ye chilling guy na nyame de na baba be so ye wo enti as much as wo sha abonten so fo no esa se woni so ko kunu no ho anasa be ma ni po se woni ko wo yire ho ani tena sometimes ka sa so fo de omo ma de omo say omo ma ye basabas ene so fo ma na say o e omo ni ko members ni too much na discipline na adom na yankopon de ma se wo hwehwe ni bananim okay me be me hu so wo hyete okay hum jare spiritual bag bi wo me se akola ne ye woni adaje wagege nkrofo adwuma egu ne so or print for testimonies now what you really want mail omo de omo nkan wo kunu no mai omo de omo nkan when the man say na so for the didi omo ti bi wo ho ma wo pɛ ho asem e bia wo so for ni je wo gina yie e bia wo adom no so wo gina yie wo bɔ ho ban wo yere ne wo ma no nti wo so wo be yi adwuma na wie aka bi esesa wo de ka na se esesa wo da wan da na ye hu bro hu so ni timi twifa wo busuafo so enti e for say bia na so fu nya me frɛ no krogen but also what see ma me kasa ma bedu baby na o kasa kye na wontie say yes nkom sha ba say
baby ye your baby so ma me say wo enti no ma wani nda ho ya tse girl yi so wo Nigeria ko ji edu sometimes who as a soft one ebi o bibi betimi ba ene wu nyame yi nkyere wo ahonwo na no na mkompo wu yi nkyere ebe why busy wo hwe nkofo adwuma enti wo member bi eni ebe ya kire no papa ebi a meson da ye say obi o fe no ka say enya hwe e o ma me e o papa de be wo me si de mi so na ye enkaibo enti for all you know guy na hantan kakra wan bra ne ho ase no eni nkofo adwuma wo gege to no ho na ma sunsun bi chipa so e da bia na girl no so ye weaker vessel wo ni je ni se bia wo chin no so enti no ho da pan enti e bia na nka ne se onu po na bia ka be use no ba na ye nim so what that mentality ni so o pesofo no negative energy na me pese me use o mo se sunsun boni o sunsun ya boni ma ya papa mo obi enti e bia na demonically no ye was spirits ahonhom edam ai wo we na me kan wa me se edam wo e ye sunsun bi a ono sunsun ni behavior no the way it's me toya we in the realms of the spirit even a poasia at the bibia be si wasase we su bi esi ti sometimes no ye ka say in as much as obi o so say me de me na say me so me nyame ni pa me so nyame abo me say no you can't compare yourself to obi nyame a ordain na proper calling cause no higher rank and I was our above crap surround you when I kasa na sunsun bi so mu krampo dia wala and sometimes when I want be careful and I keep advising people say e jamani di obebo e ma asem ni di obeye but make sure say hey you getting closer to your Bible you reading and who ye sunsun mu nyama don't let anybody deceive you say spiritual bad aso fo bebre ko jare anajo omu ko endunsifo place eko jari se di doni nyamanya mu jari didn't know wo jara ho Bible wo na me ka cho se jari I say me upcoming pastor wontie incoming prophetess wontie no wa ya ne ho shrebe enti di akoso no adepa maka me de me enya me wawa cause asin na nka boy no so no girl ni na ye busuafo na ka wo so mu so ni enu ameka wa ha senka wo so ho na muma o manyi ko no ho se nyame afre wa na nche se o se ojeja ebi o mu sa de ne bubo ban boy ni ya hanta mo bubo ban na wofo ni bi fia o ya ba akoi se ya se oba ni yem menya sure say akom ti se obi so obi ka se ojeja ne ba ni sa na akom ti se ni so oba kura mi akon say impo akompo kromo ha say sisi ana spirituality any full speed ba ana nkrofo ginyama bitumo asisi aso obi mpo akomba wonim say e was eden kwa akom tete obi was sisi ampo ye obi mu nkwa obi akom tete was mempe ko so hu say ye bone na so wa nkomo so fo beba ne na sa be ka tese na me pesumai o mbo ame na me nya sunsun ba ko bi na me fa hwe me how far on pe cause oninim die about it sunsun se bofo besuewa the bofo is there say obe like you can say oye wo substitute intermediate awon ne nam enti se wo kasa wo se sunsun ni tie wo kasa no de ko enti sunsun wo show there's an error sunsun wo show kete yewe nyamimu spirit in dia divine and as much as we are divine when they come is 50-50 50-50 okay o say enhyem paboa okay papa mate ana mofupeni mate me enhyem paboa but say bia ma asori a me beye me pese asori ho de me hyem paboa ba me wo prayer room a me frewa ana me wo room a me frewa me enhyem paboa into the divine ones need o to munyo wo kasa 50-50 but negative ones no ana wo ba wo pese wo ya paboa ne de enhyem ko ba bia maka se me enhyem that's it kitten was so you say everybody let me show no to baby and then be move so be hu omo no they behave weird but in as much as they behave weird o no ma no you okay man no eje no nti me ana me pese me duale me energy ni search ncha o ya bon samsung ina o ya danya anya still be more dey sakrai those are the ones that we are living with them see sometimes akoko ofre wa no adomo archangel baako and sunsun so so when you bofo na ma asa ohu ekwan da ho nti sunsun bi e twem a o ti me ba de ne ofa bre o se bi nya me ni obeye adwuma o pa na o social the terms and conditions as e beboa wa no wagi ato mo mpa no ama ya pamo no enti adepa de ya ka se be borua sunsun sama adepa be kan ye wie but de wo mi se me problem na ya awofo no
ye krom asay se BBC ana ohu se ne ba behave weird da se wo ma nani ko ne ba no ho no na adane ebufuo ene ateatea because what I say all for so can untie say o kana oba say o twin sign no still say kwa na meko ebia ye fa say adepa ebia me na mawo me hu say ya hye nkom say me be o backslide wa kofo oba bia mempe what do I have to do me am see hey ewurade nyanko ebia wo na abetumi ensa o say o fo bia se ne o kan no ye wo fo bia ne se ne o sibili ne makasa ane ade me this snap be go format to say jabeti ase muntembe but o say we ase o babone da o say ne akwada tete but o babone a na o ti o yes eno so wo ho no mo obi owa ne ma me be ka den se enko ha wo se mi furu ho na eba entra se wo se matena se de da na o se mada sole na me sika so no de odikosua ni snap ni ade be ye adwuma nsuo ni ade be ye adwuma se wo no e bia ni believe no Fata say, any obi anso believe ni kosua nsa. Na jidi ni dia wo di kosua nsa. Enti ya say prophet asem way. Never say fa wo ho hye maame no emu kakra say ebia oba na kire say all mane all chia o ye sofo. Ne kire bi ankoyie. Oba bi odi na chi chia no. E de na wo be ye kwan be so na obefa so wo be ye obetete oba na afri oba ne ntem. E na me ka say die wo me say die di kan wo na oba na be kasa. Ana kasa na wo na oba na be kasa ne ye wo ne ma bi owa so ne ne kan ai so wo ye oba na wo ni ku nte na de bia wo ka bibia onfa ya wade bi owa wo dwen honhom no ehone mo no na wo dwen honhom wo ye bibia wo honam na enye ya e so de kompaibo once be oba bi owa example na me kan me ye oba bi owa ni ku pema pa ni ku nsisimu ye ne dachi akokono awo pema wo ye womanizer what can still adia ba ko ewu me say fa ne kompaibo e bia na ye spirit ne han ana e ha no e ma ne de ye mansam no sa physical no what can by the eternity it fa kompaibo say ye mema sabe ya nam we obi kura to me chawa de no the spirit ya wuram no the amount oba bi to me no aduane aduane na wano obi say we de wano aduane kama media no de bibi no de egum obi to be ko ba bi no akwaji bibi no de egu bibi no de ama na de wanom se de be yo beto wagen o kan se ma wodi susu odwan o kan se ma wodi susu aponche no de ato what I say it is all your ba na se wo a wo ye walefo no a me kan se side check as de be anje uku na funu sam no what can se wo mfa eyem paibo na o de be ye ana se wo de ye se me di watam ena be ma sabe kwasampa ni jimifuo we na de enye ye dabi waya enye ye obabi Saturday ni ko watam nya no but still yes da so fa da chi fa kompaibo eti die wo me se maame no ne ba no sabe edu ba bi a asofudi a ye die nso te se police for rank no ebi di bi achi obi a sergeant obi a inspector obi a chief inspector and obi a ASP obi a DSP eba bedu ACP na bedu commissioner na kodu IGP asofudie no ebi adom chin ebi what am I say eti na Paul kora kan bi say ya mempre wo ntentam mfa wo nsa entu obi so so we lay hands e wo bi so e no kora program ya wo bi owa wo bi sa asofo na ebo deliverance na ya wo bi owo no ma to me do sa to ne so say na wo be ma sole yeah bi sa asofo na ebo deliverance yes a spirit of fornication ebi na na ekuta mele madere no once no honhom atini mu ye adwaman honhom iti no de so atitiri hwe ahemfo nti we do nsa kwoto ne so pe na so be ma na we say so sent ohun Yesu na office obetumi akonka Yesu but all power belongs to Christ what I say it is so for me owa me obi ba cha me ebre bi obi ba cha me pant those days ache oba cha o pant yes enya baako edoso
Minim se ka oba be che be ma bi pant ne ade a na one ne wo bibiye no kre ana me boa ena ode be che be but me de me mbadwen anya me boni bia ne ade wudi bibi de bia mase pant ne bia no na woda ya me so wow that no so na me hyehyɛ no ena me bompa igu so na me hye pant ne nyina ono onim so homo a wode ewura pant ne mu awode yegu mo de ba be chew eti sabe yan asofo okora na ye honhum adwuma ne asofo okora enye ba bia na wodidiye sofo bia upaduane too much pe ba bia duwa ne yesevo na wudi eyiase wedina ase yes party ase eyiase wedina ase party ase nkrofo fie na wudidi no wo se sofo ne ye to wadom ne ntam ye difuru nsam obi okuta bad spirit odi asoduane mu ama odi asoduane ni mama wa menyame ama se direction we nyina na da bia wo de honam nantia ya da de ba ko so fukum chacha ma woni se obetobro nsam fidi ye montam what ma se yeti me fi se ma me ne ye de obeya anko ye de obeya ye de obeya aka ne ba ne ntwe ne ho no se to de bia wutumi kwale di mo eno de ba o ware so a was empaibo a was wo bo e de fa oba no because senya okay bia na oba no enye spiritual bia na spirit bi na monitor wache a obeto e de afa oba no so ame ya oba na ba wo nchen enne yen ya wade na amafo ya wade no ya de mpaibo to nchen ya de honam akono ene ko sa wudi mema tenjina wa emu serve be to say wo pa ba no to so and opo ba wo ye kan say o nufo et wonu de so fallacy a o to nufo de wa ya ma me watakora ope oh what was it wa ya ma me watakora ope et ya na wade ya ye kono I say ye empo ye sofo a yeah asofo ni bebro wa sentina we da no me kan wo mo program ba ku bi so say awo program wa wade mu pa ya asofo but asofo nkan omusu ne dwane de ye de obeto omo na obe ne dai sabe in predi as aso ko hospital doctor bi o no ma da obekokora wa yale pa so show so show ene anu ntia se doctor ne yale nti omo waduro na no ma wunya yale sa asofo wo big problem wa wade mu because ade pa ko de se bronzam ya friend crab deceiver sabron samu takemia na wo hwe na so fukum chacha hey watan kwata se wo soliti ya me ya na enyi ya sabe mpredu asa sabe meyili a sabe no de awura ne mu no de afa na so na attack ni for oban side eba ni for oban side eba eti so for ma me die kura so ye calling so for ma me die e your friend e ye calling say am frowa untumi eni aye ofre duma wanya sofo maame so a waye so prayerful awaye so dynamic na konya sofo maame nkonkonsan ya atade ya hye sofo maame wodidia woni wode ye sofo maame no fasting and prayers sofo maame otumi da na do oba sole ya anopa nan na wo hwe nkrom no prayers that's the one yes sofo maame obedi amawa obato for montem the asofo bebre wo wa the me sofo kumchacha me wona se asofo bebre wale ya baifo wali sunsun monefo na baifo ni sunsun monefo na dada ya twen ya de yakowura babia ensese yakowura because ya no ya hwe de yetua ni wa program akobi me kan wo mu se ya asofo ne ya pema kokko so that say ntu so ye kokonko ana so say mahu saade no wo Ghana ha yeah o say mo yirenum nyina ye kokko omo wo to so omo wo nu thank you fine we say ya no ye kasa mo mpega mo nsana mo nkata ni aye ye nkata mo de hwane ma na da enye se de hwane ma ye kata de kuta mic ni ye ba enipa ni ma se be pimpim nkodwa etia ni ye hwane ma no ye be hwe but enye no nti ena ye wo sabe yasofo ye be ba nkofo be ba for consultation no cry e do mo say sister ya ba consultation ne wo fe kama
hwe body gina wo ya to say yes body we dey ya so for mo enumonyam na yachinyam stand chat and backers defender and striker to say body we ya so for body na so onwale ya ade na wonfa dan so na bia wo mo mpa yo wo de wonam na ekọ thank you akono boni wo de akono boni na ekọ but wo mo ho mpa ye ba be nwana wakọ wale sasa bronsam ma me wata dimo akaida wasama bilande wakọ wale bronsam pa asemo na re minima so fo ma me fo bia okopa na wa ho ni ku no wa twesekan afapentoa the police fo na beje but asofo no say the problem is kraman ke ni pe news nipa kwaka kraman ya na dani news so ati say it is sofo no o ba bonte na beka wo sebona ewiase nyina da no so me kan say ewiase nyina yetie ma ene nkwada asem chi be ma dem bia wona wo yiri benya problem say ye ni pa 50 na ba call ya emu 40 be condemn what man say wiase nyina yetie ma asem chi ene nkwada chi me ma ti sofo no wo kura no o meke say me yiri ti say o da bi onka na wuwu na rew it is sanity awon all right me that say miss over the one be see na yeah na sorry na asama na me ka Kumchacha ben ebio me say ka na me dia rape maame ma wani nko wo ma ho no cre the first say wo ba adom wo no so no so nkyere say to na jeje say wo hu se bibi tompan ya na wo so wagigi adem na dani ahometie kasa ne duabone no me kasa ana me ka bibi say me die me wo ba bema na adom wo no so na wo ba pion be ba no ho e ma wate asese hey woni montoma ya di boye yem eto die edin a ubetimi agina that is it say one mami muaye na wo ba me ba ho a fashion chimu say ye wo mama gabi wo ho no ma woni die ye fa ni fie say nkom sheba say oba bi mi na nkai bi a me ba e na oba bi ba be ye ne sade pa maka na wo say no na opa and your ancestral spirits were one of them. And then I was here. And you see, me be ya paya till so mo bekasa. Me ya paya till so Nyankopon be intervene. Till so won konkro be keka no. Na ade na mo mpa na paya. Apaya ni na olden days. Ni na ya paya. That be we a Christo ni ko fa shena poni kosia. That be ya paya. Ko me se me de me ya paya. Ada bi se Christo ni de ya fa shena poni kosia. Asase ya bekasa. Ya kan say ya ba na kasa ya be call ya be kan behind the scene. Apaya no libation ya be kan behind the scene. Okay. But the mommy making me something. Me se me dia me ba wa. Me ya pa ya to se so ya for person mo chire say ya be ma. Aba na busia for be ma na busia person mo chire. Oba na busia for person mo so chire say ya be ma na akwaji bi. Okay. So we you two way so. Be so busia for chire say ya oba no. And this at time when I done kasa tenten. Mo bibi ye. Say obi we busia na mutimi dali. This is the time I was someone dali here. Say be you fita be you kokko be you to mo ebusia mienu ni na recruitment too no. This is the time I was watching mo bobre because yes Ghana for the ye abeyi ye say so minim say be you fita no wo de nye ne de enti say wo so ye maame papa wo ye papa na ji we say this time when you be apportion blames. This is the time I was so money now wo dani bo mu jie no wo de ji o mo ma no because ye mi Kumchacha wakasa fa ma mi hu so fu dodo a o mo kasa asem no and now who say yes any boy ekotirem ebe you want and so there be a be ube anyone ya tira wo so run tuaka anyone ekotirem yes na mo just some more portion blames no BPD announces say we have everything to do with physically, that is the mental health, spiritually, that is they are demonically possessed. So mo di o mo toilet o mo ni mo do so Nigeria movie mu kwa ne hu sa de ye kasa ne ma ye real ne ma kwaso won te ase enti yesra mo ye de radio so se akola ne Nyankopon obutai ma ne life a wase bi a o ma akola ne nyansa wo de edwan awofo mienu no munjai na wonya back mo ye dan a abasa je na mo be ya fa ho mu wo bibia. This is the time na Ghana police mesra mo mu fa mo njim neglect
negligence. So I'm putting Kolana at risk. No more judge and Kolana will see a no more cause child abuse. Near my sister Mudino. Miss Ram, Minister Gates on way in Shahai. Somewhere by cry. Minimum evidence be more fitting last police. Yes, Ram, you to me, ya, jeep in the minimum you to me, yeah. Move from a wound, Jim. Now you are very recruiting demonic babies. And the money grannies. All right, Miss with us, Prophet Kumchacha. Yes, my lord. Me that's so for my akasa. Wakasa. Say yakasi mama mrewa hano. Yenyan sorry. Yenyan sorry. That loss at the messages bebrena na ede aba ohinena na ke ose kum1. Ono so ne commenter or the eba Samson and Stella and Ponsa or say witchcraft couple or see they need to be arrested. That clause said today be today, interesting pair today. Yeah, that's it. Or see Mr. Kum looking sharp, Miss also looking fine as always. And or they eba or see they have to be arrested though. I love this. Kwame da consodia or they eba or see evil. Yeah, there'll be as so when you break, not just or they share a YouTube. Agyapong TV. Nemo mobile so na wo share no na wo subscribe button no boss so send your videos be about bontin bia obenya bi ahwe sanso na ko TikTok, Twitter, Instagram, Facebook ni nyina Agyapong TV. Me Prophet Kumchacha na fe so miss cover girl. And I think commercial way ebron commercial way fa couple ye mo TikTok app yi so mo trending and saying. E ma ko wiase mo ba Elshaa ababontin ababekasa. Me din miss ama Agyapong producers o mo boy chidom tuo and na fe so Joshua aha na edi musie besanso ehia biam yakramo na mu ye tu na ba kono Desends Only. Desends Wow. Owie then ye no o si ne ye fun ene ba ne sen no wi I carry suki. o kan se ne ye fun no got papa mo de no hospital Gabi. nti o wo fie sa nti den no mo de ma no Carry suki. gary soaking ene wi anti onu mo gary ni wi no wi oh nti o wo fie ho wi omo ye ne den Shots. What to phone and to cut. o to gata o hefa efie no inside an abontin now Wow, look at me dying. o lucky wo share be e dan nti we hu now ye den na o see o to from den na hu ye Or to phone or this or wash at this. na akola na ye den aden o de no ko share from no wu ye Wash at this. o shouting na nti o ye den o de ni pie fie ho e ko baby a wo kase o tu from From say. Denisha. Coffee TV. Oh, it's you. Empress, wow, be some say. When feel, Debbie, Obisa say, when feel. you feel. Na, oh, honor, not when je. Indeed, When je. Debbie. And then I when je. Where, mommy? Remember, Joshua. Omo Johnson. Oh, Ade. We need Why Johnson and no more ma. call Papa. Coffee TV. Call Papa from Joshua. We then who say or no a Johnson. We know. No, Ade Joshua. o ho no Johnson. Go Papa, the Joshua funny. It's all Johnson na ohun ye. That was evil shoot. Or the funny. Ojonso good day mu.
Kofi TV. Oje go bottle so. Bottle. And all the mouse and no. Nothing I want can change is a one no. Chacha me. It's one baby. She said, "Why she me do?" Oh. Na papa ene o mami omunum jot. John, and pass out to a green one. I go papa sat up a red one. Oh, okay. Na jot no omuma obi da. And she poop a mini push you. It's unum ye. O train usie no. Ena we need prunes you. Na de na one can jenny say one no. One cow. Oh. Na o say o mami evil soup. Yes, evil soup. Evil soup no the day no the ye. Or the blender. That day no blending. Kofi TV. Toilet. Toilets. Wine toilets. Go papa and bestia. Go papa, ni issue. I issue. No dear na yensu. One for baby. Kofi TV. Kofi TV. Only spill to spray the toilet hole. Inti omud kogu demo. Pale rubber. Oh, okay. What 3 pale? Pale, blue pale, and rubber. Okay. Inti omu pupu gumu ano mo anything. Only uba go. Jane or the king. But the air banco. Mete, but I somewhere soon. The whole soon. Also prepared with something would do me come. No more that is soon. Oh. Inti oh na we need je. We need je. Yeah. Now catch your Debbie. oh. Me soon sound chemical. Oh. And then need to any feel. Let you know, feel home. No, omo Debbie. Now then I also coffee bean. Debbie or me. Papa, better with you. God for baby. Better with you. And then what catch your so be child. That bang. And not to better with you. Or catch your so be child. Kofi Oh, yeah, TV. thing. Kofi TV. Yes, One year sure. So to better with you. So catch your so be child. Oh. It's now sure so be child. Oh. Into now uko school. My school sour my J school, yeah. Now uko na ujai. Also a jai. Now ujai one ko school be. Debbie. See I waited how many years? 8 years. Waited 8 years. Yes, I was 9 years old. Elwa. Why ni elwa no? Ni awe no. Ni awe say ono o mami man gari no ono wie no wuye. Ono na efe ni elwa. Oh, okay. Okay. Nti o papa open asem. Pen asem. Ade nti a. Ochi me kom. Obechi o kom. Aso becha me ti. Anase obetwa oti. Oh, ade na ukasa. Pen asem. Kofi Na TV. o mami. Kofi TV. Pen asem. Ono so pen asem. Debbie.
Oh, come pese o call back to home. Oh, debut. You go back to me. Pesa obeko. Debut. Oh. Oh. Inti eba ne sen na ofrifi. We shall to be same Kumchacha. Madam, come me Johnny. Me bobo me get the 10 at me Johnny. O sorry anapa na bobo kete. Tentem. Na ujane. Na utisi abonten no na watari ayefi. Ansana anti wo hono na unware. Happy New Year. Unware. Ade na unware. Nse Ajay Jare. Mo jare santi na Empress God papa se mamu unware biu. Na wo senso ato. Aden wo senso No, Empress ochi yesu ye chi yesi se o se enchi yesi bio. Na mo twi mo se do baby no se mamu twi mo se bio. Oh. Wait there, sorry. And tantan me die masumha. Eye me ya asaba happy me ya. Oh. Me tumi da. Don't worry. Asisia utimida. Edanyami asise utimida. Inti fifie no. O cry. O cry God papa ni Empress. Nanko we shot o opportunity. Nanka me nanka. Nana omu wehe. Na ujani. Okay. Inti Me Jenny me chat man true. Me Jenny me chat me. o trousers. They're raw. Me And Jenny. I see. Into no say when yaje. Yes. When yaje pa. Mm. When yaje. Yeah. And now person call papa mo hobi. Debbie. You can help you. And cross Me would da. Amen. Na wow papa na osi Ase. on penasem. Debbie will be time to plantain. All day Second. or second. Or the way or day. Or the sister garden. Or the toto. Sasa kind of the door. I don't know say obi child. A charity. Obi child. Yeah. Namu ye too. Elwa. Oh ye. Then I or seen a year for. And a ban is what papa modern call hospital.